Welcome back sa aking YouTube channel, Melvin Bulano Vlog. Maayong gabi sa tanan, no? Ang saman nga oras makita nyo akong video karon, subscribe akong YouTube channel, Melvin Bulano Vlog. Karon di ay magpahuway ta kay nanabutay adtong ugma nga sikat o bagong ni sikat karon nga tourist spot sa General Santos City. Mao na ginatawag na Baricot Peak. Silingan ra na sa Sunset Peak sa Olimpog. Sakop ka na sa Olimpog. Kay ugma sa buntag, magsayo ta ugma sa buntag kay musaka ta. Saka na patag bukid. Wala man tay lingaw ani. Pagpawala sa mga kasakit. Guys, nice ang view sa Baricot. Barato lang. Affordable kay sa tanan. Medyo ka magmahay kung makadto ka dito. Sulit ang imong mga kahago kay sa nindot nga view. Okay guys, thank you sa tanan. Please subscribe sa akong YouTube channel. Amping mo. God bless.